krećemo donji deo promenade. A vidite ovdje, znači ovdje su parkinzi za bicikle. Idemo cijelom donjom promenadom sve do Nove ulice. Prošli put smo prošli gorim delom, sad idemo do njima, ali ono što je zanimljivo ovdje jeste da izgleda počele su ekskurzije da se vjerojatno dovode, jer mnogo dece ima gore. Da li su sa sajma knjiga došli ili organizovano posjet u Beogradu, svakako su ih doveli ovdje. Ovdje Pecoroši. Ja, vidite kako to izgleda. I ovdje ona bašta čuvena. Taj Vidikovac je nekad bio slobodan, sada je tu Opium Lounge u sklopu kafića Koto, restorana. Jako lepo za vožnju, odlična staza. Prođemo ispod mostića, gore je jako velika gužva. Vidjeli me ovaj momak. Vidite kako to gore izgleda. I evo nas Perle i Riviera, dve nove premium zgrade, 25 spratova. Eno da lupa kofer. Nevjerovatno. A ovo druže. Strašno. Baca smeće. Ovdje bi trebalo da dođu još dve zgrade prema renderima. Evo vidite kako izgleda to. Radi se spa centar. Idemo opet donjim delom, nastavljamo dalje ka Novoj ulici kao što smo i obećali. Jako lep dan za vožnju, pa da iskoristimo. Sad ću vam pokazati jedan put da idu samo Pecoroši, znači neću ići klasično gore, sad ću da produžim pravo pa da vidite kako izgleda i ovaj ide ovdje. Jeste malo rizično, ali eno ruši se stub, poslednji stub u vodi starog Savskog mosta. Čujete mašina kako radi. Prolazimo ispod ovog Vidikovca i nastavljamo pravo ovim delom malo. Kako to izgleda iz ovog ugla gdje nema gužve. Ovo je kao neka prečica, vidite, nema grafita. A ovdje može svako da siđe, što je jako dobro. Na promenadi u fazi 4 vidjeli ste iz drona da su već uspjeli da ispišu svašta, ali ovdje je sve čisto. Pretpostavljam kad se napiše grafit da to neko prati, da se odmah prekrači. Ovo je Viktorija. Viktorija ide u visinu lepo, ono lepo i napred, rušenje tamo. To ste svi pitali, prvo su seklenim sajlama, sada ruše ovako mašinom, zašto ne znam. Tako da eto, to je to na ovom delu.
prva vožnja. Evo vidite kako izgleda španska kuća. Ovdje je bila bašta kafića koja je uklonjena. I evo su, znači, saobraćeni znakovi i po koji kafić i dalje radi. Zabranjeno parkiranje. I sad ćemo vamo da izađemo. Do kraja. Evo ga, znači pešački prelaz će biti ovdje. Vidite. I asfaltirana. Vidite kako izgleda. Iscrtano sve. Tu se radi na popločavanju i prvi se vozimo novom ulicom. A vidite kako to izgleda. Parking mesta, trotoar. S desne strane isto. Sad je očigledno da će biti smer ka bulevaru Woodrow Wilsona jer je tu ovaj znak za besplatno parkiranje. Ćemo morati da izađemo da nemamo gde više. Ajde ovdje. Uglavnom, sve je obeleženo. To se i očekivala i brzo se ovo završilo. Semafori. To je to, onda smo ga maksimalno ispratili. Svaki dan, kao što sam i obećao, smo bili na ovoj lokaciji. Sad ćemo da prođemo u samu promenadu i da vidite ulicu. Naravno ima moj štapić pa ćemo probati da izdužimo kameru da prati put kao dron. Ovo je Vidikovac sa ove strane. Ovaj deo sad dosta pust jer je zatvoren ovaj deo ka ovaj dalje po promenadi zbog radova na izgradnji Novog Savskog mosta. Evo čujete, mašina radi na uklanjanju posljednjeg stupa. Idemo dalje. Kada ćemo da vidimo. Wilson. Evo vidite koliko je blizu, pa sami procenite u komentarima da li će biti bukobran ili ne. Vidjet ćemo, bilo bi dobro zato što će stvarno narušiti ovdje mir šetača. Lepa je ova staza stvarno za šetnju, ali dobro, sad vidimo nešto. Vidite koja se guža stvara ovdje u Karađorđevoj ulici.